Thokozani bogogo, thokozani bomkhulu, thokozani niney'ndlondlo. Namhlanje ke sikhuluma ngendaba yabalozi. Yona-ke ingwemabalabala la ishoba lezitha. Ubunyaka ubuthandazi esigodlweni sengwemabalabala sikhona eThekwini sisePhayindani ngokokuhlala, singasePhayindani ngokokuhlala. Qhubeka uxhumane nathi, u-like, usubscribe kule channel. Siyaqhubeka sihamba phambili sikhuluma izindaba zethongo. Namhlanje ke iy'ngane zakwethu-ke sizokhuluma ngendaba yobulozi, indaba le ebalulekile nendaba noma umoya lo obalulekile ey'mpilweni zabantu, nomoya futhi-ke ovamile kakhulu kuba kubantu ngalolu hlobo oluyisimanga. Namhlanje-ke mesikhuluma ngabalozi-ke iy'ngane zakwethu sikhuluma ngomoya wamabutho, izithunywa zamabutho lezi esikhuluma ngazo. Now-ke izithunywa zamabutho sizi-identifya ngezinto eziyikhwela noma ukumenyezwa ezindlebeni noma ukulandelwa izinyoni. Uma-ke unalo moya ubonakala ngokuthi-ke ukhula noma uhlezi uzwe ngathi khona ikhwela elikhalayo emadlebeni akho, noma kukhona umsindo bakhona emadlebeni otswininizayo. Now-ke why kuthiwa umoya wamabutho lona? Ingoba amabutho ayehamba ayehlathini mase ekhuluma ngalo leli khwela uku-communicate nokuxoxa indaba. Uma-ke umuntu-ke onabalozi ubonakala ngokulandelwa kakhulu zinyoni, ubonakala ngokulandelwa kakhulu ileli khwela leli. Lo moya uphakanyiswa ngokhamba lawo, ulishawe lelo khamba kuhanjwe kuyiwe ehlane endaweni eyihlathi, uyolishayela khona uphakamisa lolu khamba. Lolu khamba futhi-ke lihlobene kakhulu nezibani ezi-green, lihlobene kakhulu namabhayi akuhlaza as well. Uma-ke unalo moya kuyabiza ukuthi-ke ube umuntu ozosebenza ngabantu. Uma-ke usebenza ngabantu uhlola kakhulu ngalikhwela, ushaya kakhulu yona-ke imfilojo noma impempe, awuhlukani nezimpempe ezahlukahlukene. Ungazi ukuthi impempe uma uyishaya kukhona lento ekhulumayo emadlebeni akho, uzwe izindaba zabantu. Uma-ke unalo moya umuntu-ke ohlola ngalolu hlobo lu-accurate, ukhuluma uzukhulume ngisho amagama abantu uma idlozi lakho, noma uma-ke lo moya uphakanyiswe ngendlela elungile. Uyawenzela-ke iladi ehlathini, uyawenzela iladi ezintabeni. Kuthiwa-ke la amakhosi asentabeni. Uma wenza-ke leli ladi-ke usuhlanganisa lo moya phezu kwempilo yakho-ke, kube sekwenzeka ngendlela efanele kwenzeke ngayo. Akekho-ke ngane zakwethu umuntu ekuvuka ekuseni kuthiwa uyothwasela ubulozi. Ubulozi buphakanyiswa njengesithunywa, akufani nedlozi ozohamba uyolishayela ukhamba lentwaso. Kodwa ekuthwaseni kwakho kuyafakwa ukhamba labalozi uma unawo lo moya, ukuze wephakame njengokhamba lesithunywa, njengokhamba lomnono. Leli khamba liya-edwa, ube ney'nsuku ushaya lolu khamba, uhambe uyoliphakamisa ehlathini, uhambe uyocelela ukuthi kuphakamele lidlozi elinabo lobu bulozi, ukuze ukwazi ukulalela nokuzwa. Abantu abaningi abavaleke inhlolo bavaleka enhlolweni ngesimo sokuthi-ke umoya yabo ayizange ivuswe ngendlela ebekufanele ivuswe ngayo, ngesikhathi ebekufanele ivuswe ngayo. Lo moya-ke ngane zakwethu uwumoya omuhle kakhulu. Uphathwa ikhanda kakhulu, you have severe headaches, uhlezi uma uhleli etekisini noma useduze kwabantu engathi ungavele usuke umemeze ubaluleke ngaso sonke isikhathi. Abantu bayakusinda, kahle kahle wena oba undaba zabantu ngoba uyabathwala abantu ngokomoya. Ngane zakwethu-ke masilungisa lo moya siyawulungisa sihambe sowuphahlela, siwucele, siwuphakamise, bakunikeze nejazi, uhambe uyophahlela lo moya, ukhulume nalo moya, kuphakama lezi idalwa zakini ezihambisana nalo moya wobulozi. Umlozi akusiyena umuntu, abalozi. Ingakho-ke kusetshenziswa lelo gama ngoba amabutho lawa esikhuluma ngawo, ekuyamabutho athi mayesekumbathile uphuphe njalo unequlu lamadoda eligqoka amabheshu eduze kwakho, uphupha njalo engathi usehlathini, uphuphe futhi usemanzini ngokunjalo, ngoba lesi sithunywa siyasebenzisana nesithunywa saphezulu. Uma kunesithunywa saphezulu
fanele usakhe usivuse nesithunywa saphansi ukuze le mimoya yomibili izokuhlala kahle ngendlela ekufanele ikuhlale ngayo. Mase-ke kuphakama isimo sakho, ubonakala usebenza, ubonakala uphumelela emsebenzini wedlozi. Kanza kwethu-ke iyona-ke ngobabalabala ilona shoba lezitha. Siqhubeke silike, subscribe, sishare lamavidiyo. Baningi abantu ngiyabonga ababuyela kumina abangithintayo bathi mkhulu wayikhuluma into ebifihlakele. La ekhaya-ke sizokhuluma ngezinto ezincedisa kakhulu izinto zedlozi ziphumelele. Nganza kwethu singadlali abantu, singadlali ogobela. Umuntu-ke nganza kwethu-ke onganabo abalozi akakwazi ukuthwasisa umuntu onomlozi. Umlozi awukwazi ukuthwasa kumuntu onganawo. Umlozi lo uyaphakanyiswa, ukhushulwe, uyalalela, usebenzisa lempempe, uhlola ngomoya umuntu wabalozi, akahloli ngamathambo, akahloli ngezinye izinto, akahloli ngophondo, akahloli ngebhodlela, akahloli ngesigubhu. Umuntu onobulozi ulihlola ngomoya, uphila kakhulu ngokuthandaza, ushaya lemfilojo, aphakamise lo moya, lo moya masukhuluma izimfihlo zemindeni. Kanza kwethu kasiqhubekeni-ke sibambelele ey'ntweni ezilungile, siphilise abantu. Iyona nto esibizelwe yona njengezinyanga, ukuzophilisa abantu. Asibizelwanga ukuthi sizuze sicebe, kodwa abantu bahlala basala njalo becomplain-a, basala behluphekile. Nokho kade sibasiza. uNkulunkulu anibusise idlozi linimboze. Amen.